Spoštovani, prisrčen pozdrav iz ljubljanskih Stožic. Čez približno dobrih 15 minut, no bomo rekli, se bo tu začel dvoboj 11. kroga prve lige Telemach med prvo in zadnje uvrščeno ekipo letošnjega državnega prvenstva. Koba krasno speto nazaj do Korošca, Korošec pa Stanković in Kali. Kali preigrava, še vedno Kali in vratnica, pa odbita žoga še enkrat do Nabila Kalija, samo kot za Tabor. Rešila ga je vratnica, Kali potem v drugo v blok Crnomarkovića, priložnost in mimo gola gre tole. Nukić, Sešlar še vedno, Sešlar strelja, Koprivec brani. Zdaj pa priložnost za Kobo po podaji Korošca, Koba in še ena obramba Pintola. Lasicka, Sešlar, Zilkić, iz Kaj odbija. Potem Rui Pedro, pa Sešlar, Rui Pedro! 1-0 za Olimpijo v 37. minuti je zadev Rui Pedro. Asistent je bil tule Svit Sešlar, Olimpija torej vodi z 1-0. In bomo rekli, še preden je Olimpija prišla do kakšne tiste res čisto prave priložnosti. Zdaj je Ratnik krenil čez sredino, Ratnik še vedno, Ratnik je osvojil veliko prostora, krasna podaja Nukiću, ki pa znova ni zadev. Stanković nima prave pomoči, še vedno Stanković, to je zdaj Zeljković ni se odločil za strel, Kali in Stanković, še vedno Stanković strelja, Pintol brani. Še naprej zgolj minimalno vodstvo Olimpije, prednost, ki seveda ne zagotavlja zmage, to da tule je krasno, Elšnik, Rui Pedro! Sijajen zaključek Portugalca, njegov drugi današnji gol, 67. minuta. In zdaj pa Olimpija seveda vodi že z 2-0 in vprašanje, če se lahko Tabor vrne v igro. Koprivec iz gol avta na glavo Elšnika. Elšnik pa, kdo ve, če je bilo vse tako, kot si je zamislil, ali pa je zgolj izbijal žogo. Poglejte, takole Koprivec, potem pa Elšnik na sredini. Briški in Stanković. Mihajl Briški, Koba! Tudi tole gre mimo gola. Kvesić. Še vedno Kvesić. Lepo proti Kreflu, ki je zdaj sam. Krefl mimo gola. Mr. Riera, first of all, congratulations for the 10th win of the season. It was harder than expected. You needed a period of time to grow into the game. Sežana was dangerous. They even hit the crossbar twice. But then it was all Olimpia. The game was decided by the individual quality of your players. How did you see the game and that period of time that maybe Sežana was a little better of opponent? No, I wouldn't say better. It's true that they had chances, but it's true that we didn't play our best game. This is the truth. We are becoming a professional team playing against a line of 5. It seems like from now all the teams playing with a line of 5. That's fair from the side. They are waiting for us and waiting our mistakes. I like the sentence that once Marcelo Bielsa said that you have two ways how to play football. One is to provocate the mistake of the opponent. Another one is to wait
from the mistake of the opponent. I prefer to be the first one to try to provoke the mistake of the opponent. This is the way how we are playing, and of course, even playing like that, we will concede chances. But as you said, I'm happy that we had the clean sheet, even if they had chances. We also could score more goals. Nothing. I think it was not, I repeat, not the best game, but I signed right now to don't make the best games in the world, and at the end to get the 3 points. It seems that every single game a different player of Olympia pops up, decides the game. How good is that for you as a coach to know that you have so many different quality players? Yeah, very important. And also the way how we are preparing the games, I'm always saying there is the key of the game, no? And many times I'm saying about one exact or one concrete player. Sometimes is the winger, sometimes is the fullback, sometimes are the two strikers or the two holding midfielder, depending where is the free space that is leaving the opponent, trying to find the weak points of the opponent. So yeah, today Rui was the key player, scoring the 2 goals. But apart of that, on the positions, we could see that we were managing the build-up and the open play easily. And I think, my opinion, we were a little bit slow with the ball. We could play a little bit faster. But as I said, it happened. There are some games, I know, especially after breaks, after international breaks. Sometimes even if you want to concentrate in the game or you are a little bit late on everything, on the rhythm or sometimes on the passing or defending, and it can happen. There are some games like this, but the most important, again, the 3 points. Happy for the boys, and the most important, the idea, the way how we are playing, that we are playing on the opposite side of the pitch. This is the way how we want to play all the games, all the games. What it means, if we play on the other half, it means that we are far away from our goal, and logically we will concede less chances. But it's true that of course, all the teams in the world conceding chances. But again, learn from the mistake and keep going, non-stop. Pred tekmo ste dejali, da bo za uspeh danes potrebno biti pravi vseh 90 minut. Zdelo se je, da večji del srečanja, vendar ste bili na želeni ravni. Kako ste sami videli to srečanje? To je bila verjetno naša najboljša tekma. Dobro smo se pripravili za Olimpijo, bili smo zelo disciplinirani in s te strani fantom kapa dol. Tudi celo vrsto nekih priložnosti smo si ustvarili. Vendar pa je Olimpija enkrat, mogoče smo na celem polčasu zamudili. Nismo imeli dobrega razporeda, Olimpija je to znala pač izkoristiti, kot se zagre. V dobrem stanju so, imajo tudi srečo, kar ne morem za nas trditi. Torej, fantje so si danes več zaslužili, vsi skupaj smo si več zaslužili. Vedeli smo, da so praktično vse ekipe proti Olimpiji imele svojo priložnost. Na koncu pa, bi rekel, pri obeh golih bi lahko bolje posredovali, so bili dosti naivni in ne morem se znebiti občutka, da sem fantom kapa dol. No, res so dobro odigrali, mogoče prvič, da smo res tisto disciplinirano oddelali, da smo videli ekipo, ki dela skupaj na igrišču, in na tem moramo bazirati. Verjamem pa, da bojo naslednje tekme težje, kot so bile pretekle proti Olimpiji. Pač nihče nič ne pričakuje, tako da smo malo jezni, da nismo osvojili kakšno točko, ker bi se jo dalo danes. Omenjalo se je med tekmo tudi igralci v izjavah, da so bili trenutki in danes tekma, ki jo je odločila kvaliteta, vas pa kot trenerja verjetno lahko zadovoljuje predvsem dejstvo, da v igri vaših fantov ni bilo tistih nihanj, ni bilo obdobij, v katerem bi bila Sežana izrazito podrejen tekmec. Ja, pravzaprav smo si neverjetno veliko preigrali, bili smo pogumni, saj Sežana vedno igra na tem igrišču dobro. Ampak tole nam na lestvici nič kaj dosti ne pomaga. Je pa dober občutek, da fantje lahko, da znajo. Mi imamo dobro ekipo, vendar pa se je težko boriti s to neučinkovitostjo. Fantje se zavedajo, delali smo čez teden na temu, danes nam je spet malo zmanjkalo, ampak evo, bomo se prijeli za neko vsebino na igrišču, ki je vsekakor danes bila vidna, in želimo biti konkurenčni. Tudi to smo bili danes, tako da nič, ko ne uspe, je treba glavo gor dvigati in bolje to naslednjič narediti.
Mustafa Nukić, Olimpija je po reprezentančnem premoru začela tam, kjer je pred njim končala. Kako lepo je začeti nov zmagovalni list, potem ko se je tisti prejšnji, v bistvu pred reprezentančnim premorom, končal. Pa ja, moram reči, da kakor zmeraj rečem, tekma je bila zelo težka, ampak dobesedno današnja tekma je bila zelo zahtevna. Mislim, da se je nasprotnik dobro pripravil na nas, ampak na koncu kvaliteta prišla do izraza in to tekmo smo zmagali, ampak dejstvo je, da moramo bolje, lahko bolje in sigurno bomo boljši v prihodnosti. Delovalo je, da ste kar nekaj časa potrebovali, da ste prišli v igro. Sežana je imela kar nekaj priložnosti, ampak potem, kot ste dejali, je prišla do izraza tista individualna kvaliteta. Olimpija je pokazala, zakaj je prvo moštvo na lestvici. To je sedaj že vaša 10. zmaga. Pa se pravim, Sežana je zelo se pametno pripravila na nas. Mogoče mi je zmanjkalo na koncu kanček kvalitete v zaključku, da to tekmo mogoče obrne v svojo smer, ampak se pravim, mislim, da je danes zmagala na koncu kvalitete, ki jo mi definitivno imamo v napadu in moramo samo tako nadaljevati. Hvala. Bi pa sam še tole zmago in celotno danes v imenu celotne ekipe po svetu, to se pa preminulemu našemu navijaču Mateju Brčanu, ki je preminil prejšnji vikend, tako da Matej počivaj v miru in celotni družini globoko sočali. Janko Privec, kako težko je prenesti takšen poraz, ko ste tako dobro krenili v srečanje, imeli številne priložnosti, dvakrat zatresli tudi okvir gola, na to pa se je zgodila tista priložnost, ki je Olimpija potrebovala, povedali so in na koncu potem tudi prišli do zmage. Ja, zelo težko komentirati take stvari. Res smo šli dobro v tekmo. Mislim, da sem že med tednom napovedal, da bomo 100% igrali dobro tekmo in tako se je to zgodilo, ker smo dobro trenirali, dobro stali na igrišču in zelo dobro začeli tekmo, ampak spet nažalost naši priložnosti nismo izkoristili in bili kaznovani. Oni pač z njihovo kvaliteto niso zastonj pri na lestvici in vsak igralec jim eno tekmo, pač vsako tekmo jim drugi igralec reši tekmo, tako da vsaka čast Olimpiji, mi pa moramo dvigniti glave, ker danes je bilo res dosti dobrih stvari in tiste, ki smo naredili slabo, popraviti. Dejali ste, bilo je kar nekaj dobrih stvari, verjamem, težko je zbrati misli po takšnem porazu, vendar vseeno so tiste pozitivne stvari vseeno neka spodbuda za vnaprej, da stvari vseeno funkcionirajo tako, kot bi morale, vsaj v enem delu tekme. Ne, 100% to spodbuda za naprej. Morajo nam biti spodbuda, da to delamo 90 minut, da nimamo nihanj. Zdaj je bila to že 11. tekma in počasi bomo ta nihanja v igri mogli preseči in na koncu zmaga tisti, ki je 90 minut skoncentriran, ne tisti, ki si preigra več priložnosti. Tako da moramo 100% delati na temu, na naši koncentraciji in 100% ni lahko zdaj še posebej po taki tekmi komentirati to, ampak mi 100% bomo strnili glave skupaj in šli naprej in mislim, da bo zmaga kmalu prišla.